Beograđanka Sonja Kalajić prva je srpska testerašica. Neobični zvuk stolarske testere zavolela još kao devojčica gledajući crtane filmove. Kasnije poželjela je da i sama okuša svoje muzičko umeće na alatu koji u njenim rukama postaje pravi pravcati instrument. Ovu profesoricu u muzičkoj školi Stanković i magistra violine Sanda svira na testeri odvoje daleko. Kad sam ponovo, da kažem, dobila veću želju da sviram na tom instrumentu, to je bio film Delikatesna radnja, francuski film Delikatesna radnja, koji govori o ljubavi jednog testeraša i jedne violončeliskinje. Tako da moje paralelno tada interesovanje za muziku tanga me je odvelo u Argentinu i eto tamo sam imala prilike da sretnem ljude, tačnije Rodriga Guerru, koji je veliki poznavalac tog instrumenta i između ostalog je poznati multiinstrumentalista u Buenos Airesu. Sviranje na pravi tester je zaista jedno veliko umeće. S jedne strane treba vam velika snaga, i to ne samo za ženu, već i za muškarce. Između osloga, to je Rodrigo Guerra je meni govorio da izbegava da više od 3 numere svira u toku koncerta, jer toliko zahteva jednu fizičku snagu u rukama. S druge strane, moguće je lako da se povredite, dakle to je drugi razlog zašto je teško svirati na testeri. Treći razlog je što testera traži izuzetnu, da kažemo, intonativnu inteligenciju, ako može tako da se kaže. Dakle, intoniranje tonova se bazira na na visokom stepenu razvijene psihomotorike i refleksa. Sonja Kalajić već 2 godine nastupa u gradovima širom Srbije sa duom Maska i duom Seme, svirajući testeru i koristeći najbolje izražene mogućnosti koje ovaj alat može dati muzici. U predstavi Rodoljupci Srpskog narodnog pozorišta sa svojim instrumentom glumi Srbiju koja stalno testeriše i tupi u prazno. Sviraju se kompozicije nešto laganijeg tempa, sporijeg, da kažem, sporijeg ritma, zato što testera, ukoliko se na njoj nešto brže svira, pored toga što je izuzetno teško svirati u bržim tempima, može da dođe do mešanja određenih frekvencija i usled toga dolazi do muljanja zvuka i do nejasnoće izgovaranja, što naravno nije cilj nijednog dobrog interpretatora. Pored noviteta testere, kao muzičkog instrumenta, ova umetnica svoj stil obogaćuje i elementima pozorišnog jezika, kostimima i glumom, što donosi svežinu njenim klasičnim nastupima i bolji prijem kod šire javnosti.